Pozdrav svima! U ovom videu ću vam predstaviti Pionir A20K pojačalo. Pionir A20K pojačalo karakterišu veoma velika jednostavnost, finese i performanse. A20 Direct Energy Design pojačala posjeduju simetričnu konstrukciju koja obezbeđuje visok kvalitet zvuka umotan u tehničku eleganciju. Na prednjem panelu se nalaze potenciometri za kontrolu jačine zvuka, bas, treble i balans, kao i za selekciju ulaznih izvora. Takođe tu se nalaze i tasteri za uključivanje i isključivanje pojačala, loudness, direct mode, tasteri za odabir zvučnika, kao i izlaz za slušalice. Ono što treba spomenuti je da tasterom direct mode možete preskočiti podešavanje ekvilajzera i uživati u izvornom zvuku bez korišćenja pretpojačala. Pojačalo omogućuje povezivanje na AUX ulaz, mrežu, rekorder, zvučnike i Sound Direct Mode uređaje. U kutiji se nalaze pojačalo, daljinske baterije, napojni kabel i uputstva. Za sva eventualna pitanja, slobodno nam pišite ili nas pozovite. Pojačalo možete naručiti putem našeg sajta www.avemarket.rs i ne zaboravite da nas lajkujete i zapratite. Veliki pozdrav do sledećeg druženja!